Kanuni ya Mungu ni moja. Ili akupe mema ya nchi, ni lazima ukubali na upende kujifunza. Yes. Yaani kama unajiuliza nawezaje kupata vitu vizuri hapa duniani, nawezaje kufikia mahali pazuri ambapo moyo wangu utafurahi nikiwepo. Njia ni moja tu. Kubali kujifunza na upende kujifunza. Ukisoma kitabu cha Biblia cha Ayubu, ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 21. Ayubu sura ya 22 mstari wa 21 unasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Yaani ili mema yakujie wewe, ili vitu vizuri vikujie wewe, ni lazima mjue sana Mungu. Sio kumjua tu, kumjua alafu sana. Yes. Na hauwezi kumjua mtu yoyote au kujua kitu chochote kama haujapata elimu au taarifa kuhusu hicho kitu. So, ili umjue Mungu ni lazima ukubali kujifunza na ujifunze, aidha kupitia kwa watu wanaomjua au kwenye kitabu ambacho kimemfunua Mungu, ikiwemo Biblia. Yes, kwa hiyo njia rahisi. Unataka mema, mjue Mungu. Unataka kitu kizuri, mjue Mungu. Simple and clear. Yes, hakuna uchawi, hakuna uganga. Ni kujifunza neno la Mungu, kumjua Mungu zaidi, ili upate keys, upate funguo za kufungua vile vitu ambavyo unavihitaji. Ni hela, ni amani, ni furaha, ni unyenyekevu, roho ya upole. Vyote hivyo vinapatikana kwa Mungu. Ili uvipate, lazima ukubali kujifunza na ujifunze kweli kweli, kwa bidii. Yes, kwa wewe ulielewa somo hili au unalo swali lolote, please unaweza kucomment hapo chini ili tujadiliane zaidi, lakini pia usisahau kusubscribe kwa mafunzo mengine mengi zaidi, kushare, kulike. Yes, Mungu atakubariki zaidi na zaidi. Jina langu Elisha Martin Mwampashi. Mungu akubariki. See you when you see me.